Iba hafi nkuko bisanzwe. Waje kuyikinira. Nuko iba hafi. Nuko ikinira inyuma y'ikibuga. Nkuko bisanzwe nuko ngo. Banzo mere pisi bari abantu rero sasa. Ngo ninde se? Ive. Yive. Yego. Abantu bayive ngo mufana Rayon cyane. Oya ntago mfana Rayon. We ntago uyifana. Ngiye ntago Rayon. Ndi umureyo. Wowe uri umureyo. Ntago nyifana. Nako konyine cyane. Yego. 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 Ariko mu buryo yandushaga hari ibintu bitagendaga neza nk'umuryango wa Rayon mwari mubizi. Hari igihe tutari hari igihe hatari harimo ubuyobozi ariko aka kanya aho twashyiriye hamwe ubu twabonye umuyobozi budara. Murabyizeye ubuyobozi buriho ubuyobozi buriho na Kimanga. Nuwango ntawe mubyegeka uyu munsi. Ntawe oya ubu mureyo. Murabishyira kuri cyucyuri hajya ni cyucyuri ni. Oya. Uyu munsi ntabwo uri bukuru. Nta rwitwazo. Oya ikintu cya mbere abaretuje twasenze. Nejo wasenze. Oya nasenze. Usengera he? Mu Bagatolika. Basi kora ikimenyetso cy'umusaraba hari. Gerageza. Yeah, that's it true. That's why I'm coming here. Where you come from? I'm coming from Nyanza district. Right now. Right now? Yeah. Wagurutse sangahe? Naje mu gitondo. Waje mu gitondo? Yeah, tja mu gitondo. Bro, ntago mbeshye. I'm serious. Waguruka Inyanza ya Butare ugeze na isaha 10:00. Yego naje mu gitondo. Naje mu gitondo gusa nge nabanje gutembera. Nandi kuri 525 hotel. Mbona kuzamuka. Rero ugiye kubanza no kwitama ka. Gusa nge nje. Fana ba APR muri abasirimu. Somehow just thanks. Witayemo gakiza. Nibisanzwe no kwari kurya gusa naga jus de poisson karaho. Thanks. Jus de poisson. Jus de poisson. Of course mbaye ikaze mwe mukunda kana mwakurikira ibiganiro byacu umunsi kundi ni Mr Muhanzi ndi ntare ndi ndangarwa ndi ntore ndi umunyarwanda of course ndi na diaspora ndi umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye nkunda cyane mudukunda mukanadukurikira umunsi kundi Inieko Bloom TV naho ngewe ndi waho ndohora kubwira ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima ni igitabo kandi buri gitabo yigira page kandi buri page tuyivugaho ukwayo. Uyu munsi wana turi kuri page y'igikombe cy'amahoro 2016 2026 muri mirwacu rwa Kinyarwanda. Ikaze aho herereye hose amajyepfo n'amajyaruguru burasirazuba n'uburengera bwaryo. Ikaze kandi wowe uri mu mujyi wa Kigali. Ikaze wowe uri hanze y'u Rwanda udukurikira umunsi kuwundi turi tariki ya 23 Gicurasi 2026 birumvikana tuje ku mukino w'igikombe cy'amahoro. Ni umukino uri gukinwa hagati y'ikipe ya APR na Rayon Sport ukaba uteganyijwe ko uratangira ku isaha 12:00 aka kanya tuvugana turi isaha 10:44. Abari kumva urusaku ruri muri stade Amahoro harimo abakobwa cyangwa se amakipe y'abakobwa arimo arakina. Ibyo nabyo ndaza kuba ambigarukaho. Ikaze ariko kandi nanone wowe udukurikira kuri platform zacu yaba TikTok umuryango w'abarenga 37 biyemeje kudufollowinga kuri Instagram naho barahari. Nanjye mwiyemeje kumfollowinga ndabashimira cyane umunyamakuru wanyu Mr Muhanzi. Kuri kamera ndi kumwe na Zebra Switch. Ikaze kuri benshi batandukanye hano kuva kuyonka kugera kushaje, abakobwa, abahungu, abasore, inkumi, abamama ndetse n'abapapa, abanyacyubahiro n'abaciriritse bose baje hano mu mahoro. Uribaza ngo noneho ni equipe iraza kuburira amahoro mu mahoro cyangwa se uyu munsi nayo. Ariko mbere gato ya kugira ngo ibyo tuze kuba tunabyinjiraho gato reka mbanze nkubwire ko igikombe cy'amahoro ubenze ubimenye ko cyatangiye mu mwaka w'1975 hanyuma cyatangiye cyitwa Coupe du Rwanda hanyuma kiza guhindurirwa izina cyitwa igikombe cy'amahoro nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ugahita wibaza ngo ni equipe imaje kwegukana ibitego byinshi by'igikombe cy'amahoro, ariko kandi ukanibaza ngo se ninde ni equipe heruka kugitwara. Ushobora kuba uri mushyashya muri ibi bintu bijyanye n'amakuru y'imikino. Ikaze rero nkubwire ko iheruka kugitwara ari ikipe ya APR FC akaba yari yatsinze ibitego 2-0 bw'ikipe ya Rayon Sport. Ni igikombe APR FC yatwaye nayo yaherukaga gutwara nyuma y'imyaka 8 ishize kuko yaherukaga kugitwara mu mwaka wa 2019 hanyuma ubu ikaba igitwaye iheruka kugitwara 2025. Urumva ko hari hashize imyaka myinshi.
nakubwira ko kandi umukino uheruka guhuza ikipe ya APR FC na Rayon Sport ubanze umenye ko byanganyije igitego kimwe kuri kimwe, rumvikana n'umukino wa shampiyona y'u Rwanda Premier League ubu yahinduriwe izina siga yitwa BK Pro League, ariko kandi ugahita unibaza ngo noneho ibikombe APR FC birenga 14 imaje kwegukana uyu munsi rongera ikindi gikombe icy'amahoro nyuma yuko yegukanye igikombe cya shampiyona. Abenshi bakavuga ati reka iki gikombe ntago ari cyo, n'ubundi iriya yo hanze niyo yagitwaye, kibayihaye ni nuko ari yo mu Rwanda, ni uko ari muteteri ya magambo yose mujya muvuga murayizi. Hobe rero ku bafana b'ikipe ya Rayon Sport, yambi cyane ku bafana b'ikipe ya APR FC, ariko kandi mumeze neza mwese abakunzi b'umukino, abakunzi b'amakuru y'imikino. Ikaze mu makuru agezweho ariko by'umwihariko makuru y'imikino hano kuri Bloom TV. Ikaze, ndakeka intsinzi ya Arsenal muracyayiserebura cyane. Ikaze rero hano tuze duserebura intsinzi ya APR cyangwa se ya Rayon Sport bitewe niraza gutsinda. Nabonye update nahita ngwereza nuko parade yari iteganyijwe y'abafana aba Arsenal yamaje kuba ihagarikwa. Mbibonye ku munyamakuru mugenzi wacu Rigani Rugaju ayipostinze avuga ko bihagaritswe ngo bizasubukurwa hanyuma bikaza kuba bimenyeshwa. Zebra ihangane gato unkurikire banze kwanza hano ngire abafana niganiriza. Ngira ngo murimo murabona ni benshi cyane inyuma yanjye barimo baraza bafata n'agaselfie kabisa bitegura kujya gushyigikira equipe bameze neza. Bro, bimeze bite? I'm okay. You ready? Yeah, I'm okay. You speak in Kinyarwanda? I tried. Yeah. Try. No, I know it very well. Okay. Yeah. Ikipe ya Rayon Sport yibona gute? Shaka uno munsi ngiye kuyikubita. Arsenal yarambabaje for the Man, but I'm coming. Arsenal yarambabaje but I'm coming to beat Rayon Sport. Uje kwihorera? Nje kwihorera kuri Rayon. Ndi serie kandi. Fana APR uje kwihorera kuri Rayon. Nje kwihorera kuri Rayon. Because Arsenal it's like a Rayon Sport. Yeah. That's it, true. That's why I'm coming here. Where you come from? I'm coming from Nyanza district. Right now. Right now? Yeah. Wagurutse sangahe? Naje mu gitondo. Waje mu gitondo? Yeah, tja mu gitondo. Bro, ntago mbeshye. I'm serious. Waguruka Inyanza ya Butare ugeze na isaha 10:00. Yego naje mu gitondo. Naje mu gitondo gusa nge nabanje gutembera. Nandi kuri 525 hotel. Mbona kuzamuka. Rero giye kubanza no kwitama ka. Gusa ngewe nje fana ba APR muri abasirimu. Somehow just thanks. Witayemo gakiza. Nibisanzwe no kwari ukurya gusa naga jus de poisson karaho. Thanks. Jus de poisson. Agashi? Jus de poisson. Jus de poisson. Yeah. This TV ni Eco Bloom TV. Eco Bloom TV. Yeah. Eco Bloom TV. Eco Bloom TV. That's for it. Yeah. Yeah. So ndashaka kugira ngo twiganire gato yenda mu minota mike nkure kure wigere gukurikirana match. Tubanze kwanza duhere ku ikipe ya Manchester United. Ubona harabuze iki kugira ngo ihatane Arsenal irindi yitwara igikombe? Niki cyabuze mu ikipe ya Manchester United? Yeah, nk'ibisanzwe mu mupira abaho win and loss. That's why nyine ntago twahora tuzamuka imbere gusa nako twagerageje nk'ibisanzwe gusa umwanya wa gatatu ntago ari mubi nitegura yuko ubutari twebwe naranyuzwe ntacyo bidutwaye ko twakinnye tunatuje tutafite pressure nyuma yaho tumaze kubona kutakigeraho tureyakira nyine dufata nk'ibisanzwe tureyakira. Uje rero gufana ikipe yawe ya APR FC wizeye kangahe kwijana ko yo iraza gutahana intsinzi igikombe cy'amahoro kikiyongera mu bindi bikombe mufite? 100%. 100%. Bwaba ari ubwa mbere ikirasa. Oya. Mwiko ikiheruka gutwara. Reka mbanze nk'updating. Ikiheruka gutwara cya 2025 yaherukaga kugitwara after y'imyaka 8. Dufite sezo yuko na mwaka yose igiye gukurikira ari bikombe. Yego. Nuko ngo 2025 until 20 nani stop muzamutwara ibikombe. Yeah, ni nani. Nuko ngo ariko bari kuvuga ko ka champion ngo hari uburyo mwagatwaye nyine ngo na wundi buryo. Ngo ni ikinyongeza. Na wundi buryo. Turabiranya n'abafana babivuga gutyo. Turabizi nibyo bavuga ngo ni ikipe ya kabiri bayiha igikombe mu Rwanda. Yase neza kuba mu Rwanda ngo ari kujya ibitwara ngo n'undi APR abitwara. Aba ari amatiku. Hari n'abakabye ngo mwarakiguze kira cyasha. Umupira waryo utagira amatiku. Nago waryo. Amatiku numvishe bayahamagara ntabwo ari amatiku ahubwo twavuga ko ari ugushyushya. Ya gushyushya kugira ngo ibintu biryohe nyine. Gusa iby'ukuri nuko tuzi gutwara igikombe. Reka tuganire none kuri igikombe cy'amahoro. Mbwira abakinyi wizeye baraza kuguha intsinzi ukavuga ati byanga bikunda
uyu niba ari mu kibuga araza no gutanga igitego kandi igikombe cy'amahoro ngomba kucyegukana niba uyu mukinnyi araba ari mu kibuga. Byanze bikunze n'undi line up irahari ko bari bwakine irahari, ekipe ngirimo ndayizeye 100%. Ya ndayizeye cyangwa ntaga amazina y'abakinnyi wazi. Nje serious kuva kera napanze ekipe yose nagiye mbimenya nyene kuva mu bwana bwanjye nafanaga Rayon Sport ni Nyanza. Ni gute se naje nje gufana Rayon Sport? That's why nje gufana APR ko kuva mu mugano ubwo ntiwakoze barakubuturuka i Nyanza kandi ngo ubureyo buvukanwa wowe byagenze bite? Ubundi aba uniqueness ako nakanje naka unique, that's why nje guflowing urakoze kandi Imana buretse gato ndashaka kumbwira abakinyi batatu baturuka muri equipe ya APR. Mana yanjye mwiza umuntu urimo ntago twirwa tumushidikanyaho. Ejo umuntu umvise amakuru nawe ugiye kubanzamo ninde I guess ko wadufashije mu gutwara igikombe bwa mbere ari we truly. Ntago mbazi kuko nyine nje following equipe gusa, nico gikuri following equipe truly ntago mbazi, ariko ukwiye no kwiga nyine ukajya umenya n'abafana kugira nako n'abakinyi batazakugira kunyuza amakajisho. Oya nta mutima mubi icyo nzenze leja no kwishimira kipe yanjye kiri bwatsinda. Ni umusanzu ukomeye cyane uba wanatanze of course kuba waturutse Nyanza ukaza inakwishyigikira nabyo ni ibintu dukwiye guhera kuri shop cyane. Hanyuma rero ubwo tuze guhura nyuma y'umukino twahurira ku mbuga nkoranyambaga twahurira hehe ndabamari kandi inkuru ndaza kuyikora nimutsindwa nimunatsinda ndayikora nimutsindwa nabwo ndayikora wihangare noza gusiga. That's good. So no mujene rero aturutse i Nyanza aje gufana equipe ya APR FC. Abantu bagahita bibaza bati se kubureye buvukanwa we byagenze bite? Ariko aravuga ati ngewe nakanjye kihariye ati kagomba kuba akihariye. Ndashaka n'umufana wa Rayon Sport kwanza, umufana wa Rayon ngwino hano umva ngwino hano gatoya nkwereke. Ubundi iyo habuzemo ikintu bita iki courage biba byapfuye byose kwita ko kantu ni nako konyine cyane. Yego 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 meze neza. You good? Yeah, I'm good. Do you speak in Kinyarwanda? Yep. Okay. Wiriwe neza? Niriwe cyane. Umeze neza? Ndashima Imana. Waje gushyigikira ikipe yawe? Ntago ari ukuyishyigikira ni ukuyiba hafi nk'uko bisanzwe. Waje kuyikinira? Ni ukuyiba hafi. Ni ukuyikinira inyuma y'ikibuga? Nk'uko bisanzwe nuko ngomba. Banza umere peace bari abantu rero sasa. Ngo ninde se? Ive. Yive? Yego. Abantu bayive ngo mufana Rayon cyane. Oya ntago mfana Rayon. We ntago uyifana? Ngiye nafana Rayon. Ndi umureyo. Wowe uri umureyo? Ntago nyifana. Kana bakumve neza we ntago afana Rayon ahubwo we ni umureyo. Yego. Ndi umureyo. Uyu munsi rero wizeye intsinzi imeze gute kuko 2025 bagutwaye igikombe muri championnat bagutwaye igikombe mu gikombe cy'amahoro wizeye nde wizeye iki kiraza kuba gituma uvuga ati igikombe cy'amahoro ngomba kugishyira mu bindi bikombe natwaye nk'ikipe ya Rayon Sport? Icyambere na mbere ntago ishiga rimwe cyangwa igiti kimwe ntago kigera ishyamba. Nizeye ekipe yose. Yego. Nizeye umutoza, nizeye ekipe, nizeye intsinzi aho ivi kagera. Je sais pas où ariko nizeye abakinyi batatu kugira ntanagutindira batatu wizeye neza ukavuga ati aba bari mu kibuga ndaza kubona igitego mu ntuza mu mazamu ya ekipe ya APR. Nubwo nabikubwiye ko igiti kimwe kitagira ishyamba ariko ni ekipe yose. Aricyo bita inkingi za mwamba mu bambere habamo abambere za mwamba za mbere je navuga Olivier Kwizera Asman Dembele Kao Onimen. Ndaza aho gucarenga kugira ngo numve utazimbwira umuntu wiwanyu kagira ngo ni umukinyi wayi. Yari ukuntu ushaka kuvuga Olivier akaba ari uwo muturanye muri quartier. Oya ni Olivier nde? Kwizera. Undi waruvuze? Challenging cyane. Asmani Olivier na Emery nimba jamo cyangwa se na Digne. Abantu mumwumve. Yego. Ariko ni Rayon Sport yose urayizeye ko igomba kuguha intsinzi. Yego. N'umutoza hari ingingo Francis Mbaya. Biramutse bitabaye ntago mbikwifurije ariko mu kibuga habamo lose win and draw. Habaye lose kuri wowe byagenda gute cyangwa akabaga nta draw irimo? Nta draw irimo. Habamo win and lose. Lose ninde? The loser
Ruza ninde? nicyo gikona man gihore Ubwo bibaye Rayon byagenda bite? ntago byakunda Ntago byakunda. ahangaha byihorere ahangaha Taza kwiyahura nyabuneko. Bad man, thank you. Aha, wewe ngo witwa? banyita umuriro from Sonatube. Inde? Umuriro from Sonatube. Oya nta muriro uvuga wipfumbase gutyo. Uzi ko wagira ngo tuvuga neza ngo ndi umuriro from Sonatube. banyita umuriro from Sonatube. Impamvu narimbanje kuvuga kuriya. Yego. Hari icyo nje nshaka. Yego, kandi nshaka igikombe. Igikombe? Igikombe kihe? Cy'amahoro. Ndashaka igikombe. Igikombe cy'amahoro. Cyane igikombe cyo mu rugo. Oya. Cy'amahoro. Yego. Uramenye. Yego. Kandi ikintu cya mbere cyo ndashimira Imana. Yego. Impamvu nze nshaka igikombe cy'amahoro. Yego. Nuko nzi ko turi bukibone. Nuko mugikwiye. Hoya turanagikwiye. Yego. Mbere APR koko yarandomye ikagenda ndusha imikino ihagije. Ikansina kandi ndandusha. Ariko mu buryo yandushaga hari ibintu bitagendaga neza nk'umuryango wa Rayon mwari mubizi. Hari igihe tutari hari igihe hatari harimo ubuyobozi. Ariko aka kanya aho twashyiriye hamwe ubu twabonye umuyobozi budara. Murabyizeye ubuyobozi buriho ubuyobozi buriho na Kimanga. Nuwango ntawe mubyegeka uyu munsi. Ntawe oya ubu mureyo. Murabishyira kuri cyucyuri. Hajya ni cyucyuri ni. Oya. Uyu munsi ntabwo uri bukunda. Nta rwitwazo. Oya. Ikintu cya mbere abaretuje twasenze. Nejo budar wasenze. Oya nasenze. Usengera he? Mu bagatolika. Mu bagatolika. Basi kora ikimenyetso cy'umusaraba hari. Gerageza. Amen. 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 Yeruka kujya gusenga kandi ntabwo nyansiba misa. Usengera mu kiliziya mbito. Oya mbambu ngo hamirije yuko abereda Imana ibuduha intsinzi. Nimba warabashije kubona ejo amashusho ya Feredina yagiye muri Nuza ni Chapeli ni muri Chapeli Kabgayi harya ni Kabgayi ajya gusenga aravuga ati Mana mweretse. Oya biranaba igikombe turi bukibone kuko turagikwiye. Kera APR yadutsindaga vuba habingaye tukabina 4-1 ariko nk'ubwije ukuri uyu munsi nibikunda APR ntabwo bikunda kuri butwara igikombe. Abakinyi batatu wizeye ukavuga ati aba nimbabona mu kibuga intsinzi ndaba nayibaze nibyo bakora byose. Twagiye wa mbere Kwizera Olivier Gishweka mu izamu. Aho ni wa mbere. Ndamwizera. Uramwizeye. Wa kabiri twagera mo hagati muri mediane. Yego. Abedi ndamwizera. Amahiri. Abedi biramahiri. Uwo ni wa kabiri. Wa gatatu ariko ikibazo mfite aka kanya ubundi APR kuba nafitemo Richard uri gatandatu. Richard kuba tutamufite ni ikibazo ariko ni yamo ninde wizeye bati abatatu barimo byabikunda baratsinda. Oya ningiramo Kimanga muri defense nkajyamo Isudi yanjye abo bonyine igitego cyo Asumana arakigendana. Ngo niba barimo nibagatsindwa niburabyega oya nta gutsindwa umunsi gwari kwabariyo. Nta guhari uyu munsi nta gutsinda. Nta guhari. Yego. Nuzi ko ari butsindwa kwabariyo abyibagirwa. Ntakareka. Urakoze cyane. Kera ikipe imerewe nabi nta gafaranga gahari. Amafaranga ari amafaranga arahari. Ubuyobozi bwiza burahari. Bukunze ikipe burahari. Yego. Ikibazo kiri igikombe kiratama. Ntawe tubyegeka. Ni mu mitima y'abariyo. Kandi nkubwije kuri igikombe kiratama mu mitima y'abariyo. Amen. Urakoze. Amahirwe masa. Yego, izo ni mutima z'abafana rero batandukanye yaba ku ruhande rw'ikipe ya APR FC ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Ariko kandi byanga bikunda ubwo mu kibuga umwama wari umusifuzi abakinyi nabo bagakora hanyuma ibyemezo bikaza kumenyekana hanyuma y'iminota 90 n'inyongera yindi ishobora kuba 3 cyangwa 5. Ubwo ibyo byose nibyo turaza kubagezaho n'ubundi icyo usabwa we no gukomeza kubana natwe hano kuri Ecoblom TV hanyuma no ku mbuga nkoranyambaga zacu yaba kuri TikTok, kuri Instagram, WhatsApp channel hano hose turahari kugira ngo tukugezeho update zose zigomba kuba ziri kubera hano muri stade Amahoro
uyu munsi wa none turi kuwa gatandatu isabato nziza kuri mwe mwese ariko nubwo ndi kubona yatangiye kurangira kuko bajya bavuga ko izuba rirenze bivuze ko isabato iba yagiye kugenda itangira isoza so rero ubwo muze nyaboneka niba utari waza umupira watangira saa 12 zuzuye ariko byumvikane ko isaa 11 zirageze ukiri mu rugo waba uri guhemuka cyane nyaruka hanyuma ariko niba utanahari ubwo udafite ubushobozi bwo kuhaza wowe guma aho hanyuma ukurikire ko Blomu TV umunyamakuru wanyu Mr Muhanzi dukomeza tubana amakuru n'ibiganiro bigezweho munsi wa none abashimiye cyane.